bangke amai ke phanang ko athe ke la hello alam the bangke army sini ni aprang birta ka pang dara cha tai long ni to mahin pen thek pon long no tar biang long to mos council a CEM ake hai Tuliram Ronghang alang li hin pen PGR VGR election aphuthak rara cha tai long lam ke jai la puelo non ma da bangke PGR case abangke Guwahati High Court along chingthang lokla pada subjudice pu alam thi serang li hin pen pang dak pon lo la so case ke joi ke lam ke than lo tang te Guwahati High Court lo chingthang lokla ha potsi karbiang lo turmos council pen ke non ma da bangke katharli asai ma tang te eviction bangke claim no dak lo posi roithule thotlo CEM ake hai Tuliram Ronghang Kaningje pon la pu hello PGR VGR along le long pen kechi ke betum phan ka thali no da the bangke Guwahati High Court along bang non amada case ting thang lok lak pusi lang hin kan jong pon lo jo hala so lam the ka cho bai hectic rara phan kupi tong ma tha jat lo ne rara tumge kama tha ja ko ave rara tumge kang sa ja ko ave potong ma tha lo ne kupi lo ne sita me la puson lam cho bai ke thana bangke la ke alang li kang ni ang hoi long pen bang ke la ke keng ke pin lo hala bang so ang hoi ke la ke man se be do lagi kupie posi chobai ma ko tang te hitum hin pen ke than tak la dak po PGR VGR along le long ke do akhi che tum ahok lo Guwahati High Court lo alang li tum hin pen case pidam lo case pidam bang la pu helo alang li tum ke do bom along le matang tela bang so PGR VGR along le ke la ke PGR VGR kali po bang si ala da ke do ke che to mangai Guwahati High Court lo case pilo seta ke thom plia case do la song bong pen isia case bang read petition a number ke pho isi ra trophy 5117 aningkan ke suri ni rank korapsi la bang so case long amen ke do ke la hello Sanjay Chauhan lapen bang pharu hinira thike rafi Sanjay Chauhan and 242 others ala jasemer la Sanjay Chauhan bagala ke bagisa dubi ke la ke PGR long de chaddi lo la bang so case lo Guwahati High Court pen kang sai ke la hello kang sai ar ni bang la hello ho thang achiklo kreke thom suri hini rank koratro 13 February 2026 hala bangso war ni kangsai la bangso allo la order bangke kadog beta la gari deng so ko ma tang te la ge Guwahati High Court a website long online da mutang te la ge rap afan ge la ge bangjok anar lo le download ji a jo le download ji ko man tu ma download ji la ge 24/7 ke la ge pu a ko jog ke la ing te la ge ning hang si ada ki pu bang la hello la bang so case isi long bang ke la bang pharu hinira tike bra ke thom 243 amuni ra tum non ARO office along damsi alang itum alo bang sepak lang thek nang po alang itum ke do bom along leke la ke PGR kali alang itum se hem phu naga sarkar along le kali matang de rat along le kali la ke alang li tum jung along le po bangke la bang pharu hini ra phike bra ke thom tu bangke ARO office along chepak lang thek nang po with document proper document ta pole alu do nang pojo alu jong kali lo document proper document nang alang li tum chepak lang thek nang po komantu lo chepak lang ning ke la 13 February pulo ke 13 February pulo tang de ni thongke bang bong pulo tang da binong ke March krike thoman ke lang tum chepak lang thekat nak po seta nilitum la ana bang ke patong te dalo pasik se dalo election do polam nang tang lo Assam Assembly election do pulo ta pulo ben pen March April May pliana bang ke a result pang dagal code of conduct alam ta avelo thang da bela juthai lo pulo tang te
मे फ्ली अनके रिजल्ट लोंग थाइलो पुलतांगते इलेक्शन अल्लाम अनके जुट थाइलो पुलतांगते मे अचिक्लो एजोनकांग थीम जून अचिक्लो एजोनकांग थीम ला चिक्लो जोनियांग बोंग हाला सो अकेची तो फान कारबियांग लोंग ऑटोनोमस काउंसिल पेन थांग नत्ता इंसाइट खेदलोमा गुवाहाटी हाई कोर्ट या पेक्लार डांगलो निथोंग के बांग बोंग अलांग लितुम एरो ऑफिस अलांग लितुम लोंग ले आ डॉक्यूमेंट्स बांग चे पाकलांग दाम टेक पामेनंग पो लापेन जोंगसी टेक थेदेत पुलोतांगते गुवाहाटी हाई कोर्ट के कारबियांग लोंग ऑटोनोमस काउंसिल अफान कथारले असायांग देंग अलोंग थांग नत्ता के खामखे दुंजा लाम के आवेदन लगे गुवाहाटी हाई कोर्ट में चे पाकलार डांगलो अंते la election a result klang dera phi chito jonia kang thim non dam erlu kopi a posipi niar niam sa tar biang no termos council atum ka thar leji alam angring tipot non puan ta bedet ke la pen kopi a posi kar biang no termos council a CEM la so a case bang sub judice matang te ching sai bom lang to kopi a posi ni derlo kopi a por la pasona cho pai ning ke si donatum rabatum labang so a PGR along le long ke lake sub judice kali Guwahati High Court along ching sai bom lang polam kali tangar lo lagi tangar lo non ke karbiang lo autonomous council ari deng along si dolo alang litum halake chiatum yaro office along allo che thonam nangi pulo che thonam tekhe derlo inut nada che thonam tekhe derlo aposi non ke कारबियांग लो autonomous council tung kopia posi non puanta chiklo jon thom jon free dam app lit eta kopia posi inside thekhe det na po bangsin non ke कारबियांग लो arat ton arju nangi lapen Guwahati High Court ke suri hini rakre isianingkan arkoi inkoi ramar cap arni taparai alam Supreme Court lo Jakpal Singh lapen State of Punjab Chachadan labang so case along Supreme Court Kaningje ke peklar daklo rat along le pulotang te non la grazing land te ne chenglo rat lang bi peng ke chenglo kape rat along le lo rat atum rong isi ke along le lo rong isi farman along le lo pulotang te hala poson along le long pe na bang ke jong he tangka ong thong kep amunisita jong he aja kong do thom kep amunisita jong he ke do ajir ding amunisita rat along le long pen ke teterek beg nangi la pen prap jin ben si teterek nang ji mate tharle beg nangi puke la ke Supreme Court Kaningje tangalam lo la pen Guwahati High Court la bangso alam rai ke arkan ke puke chepe klar dak lo la pen India update along a state tin state kwan ma ke do anta la bangso aron ke kroi beg nahi pusi Supreme Court ke declare daglo tang te kopia pot lo कारबियांग लो autonomous council atum ke la bangso aron people lo kroi dorte dat anta kalila alang li tu bangke rara phan lam chubai ke than jia por do lang non ke kodalong ching sai bom lang dil tum thangna ta ken tek thik pusi non rara phan chubai bom lang sidon marli tum कारबियांग लो autonomous council a CEM Tuliram Ronghang ke hai rara phan chobai derlo alang li methang kang ni ang hoy lo hala bang so ang hoy phan bang alang li amman ji pi thek derlo la bang so council semson sing ti pen cheng lok dak bang ko ame tum chi pi duk chi pen la pen a via thik chi pi de pen ke long council hala bang so council phan bang ke Tuliram Ronghang ke hai bang ka amman pi thek derlo pu bang rara bang chini na kokpo dalo non ilhin ben thani bangke non ilitum long ake hai ro dino ro pidola alang ilhin ben tame etethini Kaningje fasil ilhin bachuni rita VGR puta karang le statement pi alang le statement pi bangke pulo VGR bangke non matke eviction une so case bangke non puta pending lang la pen under sub judice pasalang lagi pu la bangke thaglor pen rat phan la ke kepacho bai ve kalam lo ate lidum gadwe da chini je Guwahati High Court along la sabang ke order
order ke papas tarik abang ke 19 lapen hearing ke abang ke 13 kene February ceklosi la sorma order ta papas la sada ke talk la sona no natu mane council latum total la solong de aphuthak eviction ji la sajak kong ma ke council latum pansi pidar lo la sada pulo ke mata lang ni pulo je latum petitioner satum respondent 3 mane Carvalho Thomas Council of respondent 6 upon latum itong ke bangbong latum hin pen tado kami utor mane ada rinang po kilome council long reply chipinang po latum affidavit mane reply chipinang po lakini tuma long le itume potado nitume khajonapi nitume lahe no document ba forest pen nani tumana apa dotoy ba lage PGR VGR pen nani tumge adapt tumge la so charges amukha tangga pineni tum pibo la so document mana tum paklang teknik jada council la so da medak debate lo adak debate long da pulo la tumge thang a document ave atum la so na la tumalong le pga thang adak a description ave petition long so ke top dak thang ave la si la bangke alang itung substantiate nang po cepaklang nang po laken itung dak dolo laken itung malong le po bangala tu cepaklang tek pa mekanik la si time pilo ceklo jonang bongsi latum adak yaru official long latum reply chipinang po lapen jong si latum ceklo jonang mo pa claim te te pulote ceklo jon thomang mo council latum se decision en po atum insai po kaddo gawe latum reply muka insai po lapen jong si satisfactorily chipite te pulote hadak puloke mane the respondent number 6 then respondent number 6 the authority would be at liberty to take action as per procedure of law mane procedure of law la so teng pensi procedure ateng pensi law teng pensi la tun council ba ke eviction un po dak top dak lo te la so bang ke council la so non da pang dak de de la tum reply chipe no ma chipin peta itu man than dak de la si la tum lam ke patu lam mang ke non e kado vela na bote la si alang li jitu pretext alang li la so lam chobai ke ningje de sub judice po bang ke la ke pachorai binong la ke sia protect cholo la bang ke pathe sita me pathe ba mekan ba alam chokli nahi mati kona se sub judice lang like order pl loke council so eviction un lo reply jong se appropriate kali choklim kali polote jeklong thomo eviction un lo poloke ante talang li la so bang kusong telang li pachobai lo lasi laso PGR VGR alang li laso kes ke deng abang kapur ki modo manel milite gamlong abang ke la PGR VGR long la encroacher at ofan boira gotor monito ofan alang li intention ma keraji intention se dolang li bangke ke cheng benta ada ningkan fol atum kene ne that if it apply pipede koda long if it ningkan fo anda document ave itu long ke sufficient document ave council ke ave pusi ningkan to fit pipede ta pani si lile tum Assam government na kechingwa out labang e kon no 26/12 joneng December 26 ani kechingwa out itum kado e document pilo angada chief minister ta langlo ada ka document choklim lo lasi mandi de kyo council e korana ya posi council atum lana ja keding affidavit claim kedar lo pusi hadak la so lambang chief minister abang council kon arjulo council so che tagon te kedar lo document kedo sitame affidavit file lo bote council so se aji la pen election nang kogi lasi council tum aning angesi affidavit ta file peda lana ji pading lo ida pani si also chingwa yo bang si polo within mane 5 days ang bong mane 5 ko pilo ma January ang bong 5 January ang bong si 5 tarik January ang bong si tarik po ang bong si council sorry affidavit file wek nang po document tum pidar lo
la so document and pen ala council kene advocate council fan itum pidar hodai derlo la benefit with file la sela dak chief minister chaklo je council la to state government penta la tum bori po je cheklo jon ba dermang bo cheklo jon e beng bo ke pachok je fan legally pachok na inge to election fit na pose chief minister dak chaklo la je kache chak nang tum arjuta la social dak decision ni tum hala dak kaching ba along Chief Minister Chakla the state government in consultation with the Advocate General will submit a prayer before the Honorable High Court to expedite the judgment so that action can be taken as per the order of the High Court. High Court order teng pen itum election no pomane action and unpo. La say Advocate General vanda engage popo. La so teng pen si itum prajin pen Cheklo John Yang Bong la so akas van ke dispose of lo ju that lo la pen itu order long lo lam chot kali la ada ke chingwa lam chot kali la si halang lima ta ada dolo chimisal mara chaklo pen order ta non dolo order long that pen afike claim po putang that kupi posi non pini claim redala tamne la na kang onwa aum te po dorot kio lain liker on encroachar to man anak kang hono ba pilo bhutbeng tong la le anang di mane ka chubi kang tung ma bhutbeng to use bo malang dong aning yang ma la so nang naklo na bang court order nang pia ada tingwa authority man tingwa state government na tingwa apen lam chot kali na je to PGR VGR banga sod bangke top court la bangke subjudice la nga sod period bangke Sita me outside the periphery of PGR VGR Angtong arai bala government land muka ke ada pulau within 15 days la bagi to mar flung pona presently vacant PGR VGR land is to be secured by proper fencing within 15 days la tala 15 days pun onda kon non jon flip lengal lo mate la tap fencing da pini claim leather law. La pen si banda da pulo. La pen the council will initiate eviction process of encroacher from the government land belonging to schools or allotted to a state government department within 15 days. Laza high school along later 15 days ang bong si eviction patopo. La pen government department along lab got eviction. Tang de party si election aprang hala ga school long leke eviction po poleke chithi gan loke kali magala people pin and eviction sedelo hala ke subjudice kali lobo tamne nangli lan bihari ban ka hon nangli si protection pibo la illegal encroacher banke CEM se encourage bom alang saning pate bom dono nang plung pelo punang naglo indirect meaning banke order do data state government chief minister tengno chingwa data pia polo gara school long live on direction pipe mena hani to alis ki pido la government land muka people sita me la tum la ansi government as chief minister ansi pasiglo tola pene kesa banke kene juja prangla sita me la government officers mukana tak pen transfer na PGR bank pen celok menang office banke ala PDC kepala PDC la kene office mata menang office ke tereken lan frame der api kopi polos chi mane tuma CEM Tuliram Ronghang fichiru la sei la sona banke alang litani li pui banke minimum honesty ke dosi me asap so alang li sitame alang abang ke kache chagateng penalang li claim nai la sei rar ban ke pamangwa ka rar ban ke pasuang kam claim da nai dak li tum bong la solam pen ke ron mai duinang ni apen alang jong si claim alang pader bong jong si la court order do pen claim bote he is the protector alang bang si la biari pan kerai koma bang is a traitor punang ko
Kei hotur la son trapini abang geni yena kokwe la si ni tum la bang ke insam jin pen council pen cerap cetu sini tu meninga ra council atu kace song badar bogrong kace song apa atu banta ning dok de rong lang selen rong itu ngabang kece dong dai ban selang liklem rong ko tel ka chok chele la si itu mesti conducive cordial atmosphere pe la so pachun nai tu mong chili sai bang chok che alang ni ta jong si hey avido hey ka ching on do plong de la si as per the mane high court order alang li prabjin pe so bang ke claim mang si melo si la pulo bote ka che song dum ta ka che song program deng jok propo itong bong che so sa jok propo itong bong cho bong jok propo kali bodi tu ke jong na kok poke unang kok poke Engke la pulo ta lang ni ngoi li mati la si la son atmosphere bang ke dum creating tumte la si chunde pulo ta eviction de to ta lang si nong nam do jike kalima kala alang sa nong nam do jike ora alang la so ni si Tuliram nong ani si la so la ke te tu la so PGR VGR isu ta pachunda lo klanda lo credit will goes to Tuliram Ronghang to the present council. Credit will go to the present council. Na so alli bangalang tum silong ike. Na so credit long pocket. Take the credit. Will not take the credit. You take the credit. Nang in balance of credit eme. Sita lapu bangke chokche ni to magara se chuning ria lang phanda. Ning chiru do not. Lai pacho right up. Ason pretext. Ason goina loi pelai. Ason alam thipe. Pa thipe. Kalili kalang lang men geng doi. Ing da phing doi ret bangke lake chok chele tum chini ba meka. Itung ache song tum ta. Itung da chini. Itung da lan kilu kali. Karbi ang ora ta lan kilu kali. Karbi ang burbok kali mati rat keo. Itung da chini. Lasi mesen meet pen. Laso PGR VGR bangke. Tuning elo. Lama bang. Kalili kan lang lam muka. Apisiru ila panchiru re. Master onson maginang nelo. Lasi pechun serak ye panse authority pan. Itung hin ke tuning ri pada krim.